Bithung reng thama constituency ke pada orang kuru along BJP lapen APSL siang bong hur cedu. BJP masuk ni kami sama langsung ayat thilang ke bipong. Nizangkar bang bir singkelong amri centong press club kang pupo. BJP candidate Mr. Sarban Telenga polling tinalong turn program में के पदपो ASDC आचार्य संग pendong kamu kamarong sopialong में के पदपो Bithung reng thama constituency ke parlo rongkuru polling station along APHL se atum bura committee asai hem kang pupona melong BJP asong atum pen mei pridun taksi bud committee asai hem stame ki pridun phona jok song nyang mo ahiring tangrak pen lam thama dodot si thek pon long Bithung reng thama long ke Dr. Tuliram rong hang ke songja lar gunda se ke paman rong ajok si pini lapuson ke manlo nilitum ke aron lam la pen knowledge ki pijia phana joini si ke bang kache bohong aphan kali bon ta alang tum pen nang pridun phon la pen BJP atum ke thang aron kroi kroi ko de pamda aron ke ar kan pet binong lo la ke busi APHL se asong atum pen akoi biponsi so dak pen pin rem pon dong kamu kam men beda sing teron report Malong News. Bang lo nitum la bangso office kang pu along nitum che tong don lo sita meda BJP along ke claim don bang pu abang pu tum chamli tum han nang ke tek mate nitum nang thei pha si bang lo pinya nitum ning duk lo athen tum da ke aron lam si tum ke than si bang rada phan ke thenge chi chok nang pule tum ke bang ali sita tu pinya ni tum hala sonang claim that la ke tum ning duk pi khang jang itum ka phire me kar biang lo ka phire me nai pate kar bi tum ke dami kisung nai pate kona lo bithung long lo Bithung lo mo ta ka do beta nili na to man than ba chini lo bithung lo ka phire me menai kar bitum ta me pran dami dak la sonang denga si dangna le rok lo bithunga rada tum bhan la BJP long ke claim abang pitum la an lo aningar lo ke thap PHLC mate PHLC ka chelang do na kar bitum an pote muani simani sike tum kithinang ji anta dokogi la sela bang so adai moinut bak apran nam ju inut bak mo reng huke so pote lake tulram long hang lake nali adai chen bek nei la senali tum bhan ka dobe tum ta rat ma chuni lo itum do the banang inglong asoka che songa bang itum pachun bek lo nang la sika dobe tum ta nili than pa chini thule thot lo nali tum la bang so BJP asong non do bong tum man ke nili so dak pana tum man pinrem iglo guru police station long kan itu khang na mai bi bom lo la pena khang da la punang pasik sak lo ini le thot wanda le tum la office inauguration tu mi office ki mep lo da amat BJP tum wang lo la gunda tum bang lo padap ta nang phi tu da nang phi batai ni la si nili tum ke condemn lo la tum phat ku pian set ba Tuliram rong hang ke ai nuda former ex CM Karbiang long Temas Council long alang li kupusi gunda le pangreng rong ma munit si bunai nangi ke leader si kred nangi ke songja si parja bom nangi ke bitung long ta binian ni songja ta pavide election ki thur hutun hai bang tai nut ta pavide lagi kupilo komata pu sa to na pasik Tuliram rong hang kai family arjun tum live blog lango jo hala puyo live blog lang puyo Nili tum live blog khan gali ke nili tum constitution raj gyan si ke thabian si ke bor ike upi polo la bang kam khedun we lasi non boy election bang ke lake bithung long ben bang ke BJP RSS ke kerem party prat po la solong bang ke APSLC highway ji kumamar bang pu si non na pasik sak don lo nali non daga pasik sak dun bang ke nili amen ge jong ethe krosang ho mane do kumar mane do sta dak local committee tum do alang li tum anutin amen nang jong thege ji long sing ti so do la peninut babu hi pudo la peninut la krosang ho sosma je thon chok he alang li mata do kasi alang li tum si la bangso bangke instigate lo order bangke la ke chini lor lo tuliram rong hang pensi order ke bang non na so pacha
tumen kopi sai sideng ponji. Condemn lake non model code of conduct of poro nitum DC ben permit do meeting ki PF nitum DC ben allotment do kupia polo nitum hang pa siksa gur BJP is not doesn't have any authorized authority ili tum alang tum permit chu hang authority thang da alang tum piphan lo non code of conduct do bomut ke DC power do lo nitum apply dam loke ni election agent hamren sido loke apply bom loke la so teng nitum claim loke nitum piphan lo nitum la so na pa siksa ke la hen lo la si totally condemn la pen DC West Karbi Anglong immediately action energy arrest energy lai hua gunda tumpan la sini tum reng thama arlo jadi tum campaign phansi banglo la pendak sai hem kang pu phansi banglo sita me dak theklong bang la lo la BJP popota kali jasmer hedi la arong thodak pose athira thodak lo tuliram rong ha ke hai ke la ame thang lam lun pen ke ra phan ke than ki mu ma pan ke thang da ve mati kupilo lang ra phan ke pakro me lam gitu ke la ke ther ke hab non ta BJP flag adon tin datum tarep la so flag log ICC sika ko an mala pola khalap hedi lak frida suri poke la so se deila na tum non itum la khalabi BJP flag dak rong ko an edon donong wan siketar ma angton la khalap po jong se lak frida suri poke le rok polutang dai itum complain people tum che heket nai dak bang pilo India arlo ke multi party system ma single party system nonte China mala ho dictatorship tong dak ke klem tung dak ho dake asitina party independent non ke dake do ana party tunda daga bang election sita non long lasi nomination na ke joglong long gente India arlo konara dim si isivera party si dake election chulong chori ke dolon de lake tuluram no hangela hello ma chini gente la hello ma the gente lahai tum han ajirding pilo alang le phachuning ri nang li me thang arar phan che than chi mum thati sipare thati pu piglo sita alang li sipare thek the non da dake meeting do bang phan chu dir rak re ke dakho meeting jo ka dolong gente sitambe alang li ke dake bartai crazy susilo dak APHL si to meeting dak pehno dun ke pini ben bang ke ako sik thumu chotlo non election por ke ka pherema tuliram ro hang pasi ni pulo lam lun ben chedan nang ti jakong ba chedan nang ni lam lun ben chedan nang li ta kopi ma nang li ke ma thai di kar biang long li kachari ko an ke me ma na paklang tha la so teng ben bo chango Arvind Kejriwal long charli dun tha me lang lahai a facility di ake jo pen ki pi solo tum phana ke jo ben bas ke pache thap lai hui awas ai pithat to na pithana li pithat to dak kar biang long ar lo bangke che ke be kona so hada kuplia lang roi kapjet pen bang dak bihari tum dak do head long le phelang che rai ek pen nang li eviction claim thek loma dak la pen non dak meeting lo na ke phidin tum non dak pon kumar han ticket pirat che song thek loma Ojit Kumar de bongoli pan ticket pitet che song thek loma hang thek loma ke claim thekel da eme thanga kar bi tu meeting dulo pulute daksi ka che bong dun ka che tutun daksi ka konglong herak rema nile tum da che teng duji puten tum da unlo jok ta che kong dulo ka che chok ka che theng lok pen ke kirem ke hai bange che patini ji pulute unlo jok ta Sita la kali lang kirem ke hai ke che chok che ma che patini leng bupan kali nah halo lasin nile tum ke chak chilu la bange Bithungarlo jong silason meeting na phidun bom potang ke nili tum da chak chilu da bangke utta ko hello kado Aruni phaing kora nar ke barni korkanthi constituency long BJP mondol committee hin pen patirpi ponsi ma joining ame mate BJP kangda ame kebi pon bangsa ame long alihiaman pen Assam minister Piyush Hajorika abarim CEM Dr Tuliram Ronghang korkanthi constituency BJP candidate Rajuti so atum chetong don se me ardi padopon bangsa ame long korkanthi constituency congress mondol committee ame pu harsing pro tongchen bang mensing taro women wings moina terang pe youth wings pen sar pukiling pen chenglok ki ong dung congress aboi ingraisi BJP atumalong chipa okdon lo lapen kese aklem bang ajoy tika tharta me chipa okdon halapu APHL se haroghat LA organizing secretary sita BJP aputup chikop dun se chipa okdon lo lapen alang liri sang hopen chenglok bang pharop phola pikir batrok se congress APHL se aklem bang atum BJP along chipa okdon si samelang so he thelong ki bipon ma joining ame along BJP aputup chikop dun tanglo dong mukak pen Daniel Sontimung report Malong news Amaipu Block Congress Amaipu APSLC a candidate Chukeman Tangabang Lapen ke Central Iponlo Lapen ke non Chief Minister ta bang iji dak lasi Chief Minister ta alang lipang dak pontang hai aso to ora puthake lasi lata ka bang dak kam bang ke process pom Penasa lang lokso long network tower nonanda silam taktelang la silam tuma bang prong lo bisi la prap jin ben kapetiar kapetang ye phan ethe Karbiang long total 355
tower sanction alo West Karbi Anglong East Karbi Anglong lasi Karbi Anglong autonomous constituency monitor dun bomlo ben Karbi Anglong autonomous constituency alang tuman control dun bomlo la pen ke prabjin ba pitang iban boli pon Amri habara ferangki la pen cinthong habara ferangki celang pet pen aru ni phaing korenar kebarni Amri cinthong press club wa men irsi sai heming pupon ferangki habi tungi sibet ke do thekja pansila bangso pap sing pon labang solong ar puga chebang pon kila hello me pu hemari rong phar kong chun bang pon sai lang ratni chun bang david sing teron la pen dihim chun bang la pen rim bang bida sing rong pi labang so press club kang pualong alu hisar puaman pen mla rup sing teron chetong dun amparata sa domini goping masla pen amri cinthong habar long ke thege dinga tum chita me chetong nun se me along arti pintu cinthong pen long ki be report Malong News Numbering ko rapi Deopani MSC constituency ke parlo Khagrajan polling station Barpathar ME school PS Nagakholi PS Halokhoa PS number bagan PS hai hui along BJP candidate Sorbon Telenga phan kangthum karne asai kedeng pon pade sonsi BJP along claim dam rapet manpeng ke doke thege ding tom chetong dun renti adun thwalang lipen kapache tak pona tengke BJP government wangwe aprang ke kisung kasik sak pen chingtang nanglo pinpur dame Durga Puja festival hochitame inghan langbung ke do ojok kedam ke bang sitame sandal king of chi odroi nangkok titilo sonsi Assam arlo district thongkebra ke thamang bong pen Karbi Anglong karkir ke do puta chethang klonglo BJP government nang charilo pupen ke lahaya ke sung do antai tum jok ponlo jong senile panang pahailo te ansu se kaching thorason ke do an ke nili claim pon thuji pu an parta MSC Mukut Mohanto ke claim papling un e an nili pachun ponji pu se alang lipen lamthe jaite kang independent asong mate angkura pholong kabi asong along don pen mang hudunang ne athe pahai det pen development wan thek the pulote itum ka pahai kopia le pu se alang lipen kaning je pon lasa samesa sa lamthe ason se ase guru nabai hal thoka ke no thoka he bhal pu pen alang lipen lamthe pajirmi pon hanjang langso ban jipson dong pi report Malong News মই সর্বপ্রথমে সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ অসমৰ ডাইনামিক লিডাৰ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ষ্টেট সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাং দেৱ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পূব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতি ধনসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু MLA MP আৰু বোকাজান LAৰ বিধায়ক তথা অসমৰ ডেপুটি স্পীকাৰ ডক্টৰ নুমল মমিন নেতৃত্বত 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত আমি আজি 64 PS-ত আয়োজন কৰা সভাত আমি সঁচাকৈ সুখী কাৰণ খাগৰাজান যিটো 64 PS আণ্ডাৰত আমাৰ বুথ সভাপতি খেমৰাজ শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত আজি খুব বিশাল আয়োজন হৈছে আৰু এই আয়োজনত সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি আইডিঅলজি বা যি ডেভেলপমেণ্টৰ এটা গতি ধৰিছে এই গতিত সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজে সঁহাৰি লৈছে আৰু এইবাৰ আমাৰ এই বুথৰ পৰা আমাৰ 900 প্ৰায় আছে এই 900ৰ পৰা আমাৰ 750টামান পুল হ'ব আৰু তেওঁলোকে সকলো ৰাইজে কোৱা মতে 750টাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে পাব গতিকে মই সকলোকে ইয়াৰ কাৰ্যকৰ্তা ইয়াৰ বাসিন্দা সকলো ভাই ভণ্টি আই মাতৃ আৰু বন্ধু বান্ধৱ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই অসমৰ বক্তব্য non kiligalong hamren constituency pen SDC candidate pen keche pahai ponjia phan aru ni phaing korener kebarni dongka muka marang so pelong ke do SDC sa hemalong rat pen me ke padopon bangso melong long kiram terang pen kacheri pon melong hamren constituency pen SDC candidate mensing terang chetong donsi bangkre troxi exam song pen ke bang ato phan SDC song along deng pon melong SDC candidate mensing terang hin pen ke than pon ke BJP candidate mongol sing timong phan perem vek nang po mongol sing timong phan ke parem ke e papta erodelo athema lo nya ningkan ke phai dunde ra phista me thangna ta hamren constituency ara ta phan akirap long dunde la sinone phong ke SDC phan puthot pahai ponang pusi me long lam the jai po non ke lega hor hamren constituency ara ta tompeni le phanang pahai vek ji la pen nili ke hai je phan ning che theklong sidu pusin ning je pon tang te pherang ke tum puthot kachipa thing no pon hot SDC candidate men sing terang pen ke than pon thwalam the arju pon sinang dongkam mukam pen janta be report Malong News Jepang belum tunggu lah sekuriti biasa mesti nanti Jepang belum jangan. Bini jangan Jepang orang ke lalu. Alang di ASCC along altu macam bang ke lalu. Bini total bang
pacubai no bang kretrok sido bang kretrok sido alang itu laki association BJP asong masih lah lapen ke alang itu anang mong BJP asong ke dudun aning kang samsi kosolone alang itu maning kang samsi dokowo ke klaim kita apu tak development apu tak kawe hamring konsensial lo development kawe apa alang itu kan kira beri ajo ini apa sih alang li lasu aning cepat aning kang samsi ajo ini bersih bitung long lo bitung long aning ketika lalu ni dia si hide pulute alang itu ansur sih itu pan development hin ke itu pan nang PG bapen sakuri bakuri puno angkon tethe ta alang li piunji po aja kong ni pan ang long si long dia cebok KPL di Klembarim bang thongke bra pho hem tuna to maning sipet pen APHL si asong long ka chepok dun rinti Nambaring ko rapor nilip constituency MSC kilig long ka chepati dun ja candidate Rajesti Swalong KPL di Klembarim bang thongke bra pho hem tuna tum ka chepok dun ajai me kedeng labang so ajai mek songja barim ex KPL ti ki high additional deputy edison hansel pen ali risang ho bang thongke bra pho hem tuna tum ning sipet mate ek climate pen dosi APHL si along chepok dun rinti lo ex KPL di Klembarim matum BJP gofalong ki doduna ningkang samsit hedung doko ka joini sinil tum APHL si party along chepok dun nangkok lu pusi dam the chepak lang pon rinti alang itum resim kang tang ki ot pen resim TH sita khereng nangji pen longri long pat peklar pon nangji pen ka chesong pheri repin pen rada thengno karjap the pen ka chesong ke APHL si party hello puning je bar pik pen si chepok dun rinti lo chuki hola pen Ramesh Teron report Malong news Ingdeng trok karbi student union am hangke thegarni katalon pon aru ni phaing kor ner ke barni KSU atuma methanga sai hemalong ingdeng trok am hangke thegarni talon pon labang soja megalong KSU central committee kongchun bang jirsong tarola pen mei purostom rong parahin pen sima chari pon labang soja megalong KSU literary and magazine secretary Dr. Junmoni Hanse pia panstame doctorate degree mate PhD ang deng kachi pon dun thega pot ka churu la pen ar chupong la solong alang ni Dr. Junmoni Hanse pia hin pen stame alang ni thesis ke tok mate PhD claim bom mahudas lamo hai hois tame che than pon la pen owe kimia phan ning ke rong pon alama puthak stame penang an che than chimum pon pado la pen labang solong ke bang jelangar ni kopi koson si ke claim pon nangjima cyber crime lo charli osomara phan coaching ke than pen chenglok ason sona puthak cherok to kamai ke padu jia panstame chingki che than chimum pado pon labang so KSU along akimi ke chepok dona tum sitame ki alang ni KSU a hin pen deng pono alang ni tum amen kila pohelo samsung ti MA former AGS Assam University Difu campus student union Horsing T Master of Science B8 former AGS Don Bosco College Student Union Bidor Singh Ronghang Master of Science B8 former Sports Secretary Don Bosco College Student Union Amar Killing MA Ramesh Singh T BA 6 sem lapen Alam Hanse BA 4 sem atum hello KSU Central Committee penan para tak exam KSU aro atum pen chetong don sila bangso KSU ingdeng trok amahang ke theg arni mesen pen talon pon dipu pen Dharam Singh Rongpha report Malong news Nilitum Karbi Student Union ahin pen pinitum 6 foundation de mate 6 bar anniversary itum dak talon pon lo dak KSU sai hemlong asi nilitum mesen pen ba chun pon lo la pen nilitum aprang kon ma ke claim ke dam activity samukhai tum ke chok chis tami tum che than chimung pon lo la pen anu se non e frang ke bang ji tami nilitum chingwai pon ching sai pon lo athi nilitum Karbi Student Union lo plote Karbi ang long thang klong asong la ta ignut la pen niltum la ni liduho tami isi che than pon mi alam ni ngarong pon mi alam ila lo je har sendi long MIL la be pon det tami niltum asong men si pachun pon lo la pen government of Assam tami itum Karbi Student Union asong phansi paklang pon dak lo je la tuma alang litum ke na chuning ri dak litum office long ke bang pen la so mane Karbi khai tum mane Karbi khai pulilo mane kapre khai tum sami la MIL ka bidara join ni si mane kisum ke boya pot alang ditum si ki bang pot ditum pachun pon lu pot sami ke Karbi Student Union phanang churup piglo pen la chodilang ola sam si Karbi Student phanang churu lo la pen APSC non APSC sami la banga khai tum bang mane sapso la language paper bang sami bang case pichok lo la support sami ni ditum asong pen chisong pon lo court lo anda dun lo tami pachun pon lo la sila sona thaksi mi nilitum dak APSC tami tum coaching pu pon lo la pen wojaru education la ahem ka vedet also p also mar thans tami nilitum pinang an claim pon la si non nilitum ki bang jilangar ni bang kila lo
West Karbi Anglong pu Dator la pen Hulong Komaji anars tamil tumla Wajaru Education Foundation ahin pen mane impu bon pu free coaching athon tak sakti tuma khai bang anse palidun onang lang athe non competitive world ma joka chinilo athe da kacharlia we prote ma joka khai samme afrang kile dunji phanke mane ma jokta une la sinoni tuma khai samme anse afrang dunji anse ke claim ke dami senji prote tuma khai kacharlia nat afrang dun pingang la la si pini litum ladak bar university long samme ni tum hai siching wai ponlo la si non karbi anglong arab don sami itum emek phang poje song ke claim prote just la kaprek pula johang chorek chor la kali ituma song ke hodai ta iltum la education na phang pik university opinion point out university la ke karbi student union ke dua join helo non point ta chingthurlo la pen B.Ed college hayuan tame itum si othip la si non ke wang jilangar same education anat ke iltum claim point pik ji la si non ilitum asong kabor I pen same ini tuma song long pina an engineers tumta unbang do olo tet long asat lang tamai tuma members tum kyun bang do piglo pen ka frek department asam competitive exam long sami unbang do piglo la pen non head jong hilitum bang hini magazine secretary la pen itum VP sami PhD chipon lo tuma song pen la si la son itum ining donang jije kar song e claim lo puling le mane pu kaprek banghan ke ther tap tho ke claim tap tho pulhaya amut intention bang awide dangji itum karbis loga charlia song ke claim pulote hodai ta koson si khai phan awareness ki pen anse ituma khai to afran ke lejima holai si itum claim ponang jila si I am proud to be the president of Karbi student union la sinilichi pudam ji je itum asong pen penang anakar bi ki duga tum sakuri kilon bang do piglo la pen kaprek state level central level la joban ta long bang do piglo lalu ning ke bang ke la pen pini dag university ke tang tum B.Ed ke tang tum semai pini tum long bang trok bag do ni tum long chipok do la si non ke bang ilang same anse membership pontulang ni tum mesen asai ke claim pon fan Borjana habar ke parlo angdong adimalong surjorong para phanbut ke hang pidang Numbering ko resi Borjan constituency ke parlo Amrajan Bormanthi Bokajan SS School CCI LP School lapen Kabaram LP School lalong phodimalong BJP pen ki thordun surjorong para phanbut ke hang pidang Borjan constituency ke parlo BJP pen ki thordun surjorong para phan Karibang Autonomous Council speaker long kitimong hemalong anesan ke churap lason se Borjan ara tum chetong don si ke messenger phan lamthe chethan chimum pon lapen non ke bang ji MSC election long Borjan ara tum phan BJP pen ki thordun surjorong para phan mesena vote pen ke pahai ja phan lamthe chethan pon labang salong XEM Jiwan Chandra Pathok XEM Ramsing Tokbi XBDC Rajbuteron XBDC Babu Ingti ex board chairman Chris Rong Parlapen Kisan Morcha president Mongol Hansia tum chetong don si mei mesin pen Pachun pon manjapen Indrajit Teron report Malong News Masuga hamasi ke theu sine ningkan ke polo da unan ke rat apan ne thang mathawong de doga ara tumda rengmang hi masine independent abak tum matha sita ne bang lahai matha te party reng non te nita reng po kado ta reng po sematha si unan ke rat na party mission nahi matha si da party akan matha si gitu nangli lamang so rat akan mission nangli batni rat akan pasini ke apa na ni unan ke aku abet udah matha rat unan apang pada rat long ke kena apa ada itu apang ta mata duk nasi rat long so kata dua tante non apong BJP pansi nali tum dutang abana tumas tame cisong alalan li pansi cirab dun tuma kusa kendet kagi duma kasi taya lam kabe na kendet pahai pansi neta unan ke sirampo nasi ani si penta borda sata kedon ta damra penno se kawita unan ke yakong do kerap tek an ke ram ye pan betul ding tahu lah tadi bordan ini sensilong kaprek semua mengenai efisiensi SDC lah itu tiket ke mana lupa fis kami nami long independen kan memang betul masuk
itu mau saat hai pini yang di alang di Malong nanti tanangnya alang kuiben nanti hendak mau pen cetan lo itu BJP party lo mangke individual inu jungjung lagi the kali keceng siram lo dead sih the dead pen la फिर party sih the party pen afisi ansi jungjung alam the pulo kasi party pen kopi ma ke toy party pen kopi ma paklem toy hala sih kado ita kroy nangi bahala pen sih kroy lo somthot sih no batai tame mo het to speaker start pulo je party pen nangke toy ko ma aram hasi dua cerap du nang po kado pahai du nang poram silo aku langsung thot saksi ni tam langsung lo party pen ni fan kopi ni party long kam bangji party pen kopi na ala kopi ni son bak arcak dunok thegji punang ma tha pen jo ni sini fan la bangso arpu nang pek lo la so arpu ge hidung arpu ginong kirang so pen borjana son athe dak kedam tang ni kan kre pho indu tamu abang phu tongki timu ngason alang ji rat akang hon rat aning kimi alang fan kan kre pho adim pek der aning klong adim che pek der api nili fan puthot dak nang ke pek thu si alang li keng kamlong dun nang ji pu bangke sumkrungi binong athe kichali du ne son dupik lang ke klem kichali du nai kachi ne son dupik lang ase hara bangso long ke nili guran ki bori pon po athe ala ko iltum la abarim MEC lo ba speaker lo alang ke hala so guiding alang tanang ke Japon ke kai ke du pu pusi ning the lo Chingrub Youth Association atum pen tobar ke panasai ke deng pon numbering ko rapon nilib MSC constituency ke parlo koilamati pen chutiana ka chelenga tobar da ingnama ingnara hur kai ke ka chetong wer pen ajok ke dam ke bang penangana ka siksak dulu laposon ka siksak pen ke joy wanji aphan pura Chingrub Youth Association pathek pen sibai atum pen matha ponsi towara kongkong kangram ke pan ke pang thirasai ke deng pon sibai atum bang trok kep amuluk am chetong si sai klem pon lo pusi sibai president jirsong tok bila pen ari asang ho atum pen perang ke atum ka homri dam ho nang than pachini dun cuki hola pen amir son terang report Malong News reserve kalau mati lepen sutiana tak kalau lapang so reserve kangkai pen jok penangan uni tum kakset leng kasiksak tipi kangjang atima non malong ingna mangnar kadulum la pusonsi jon pokep la pusonsi kacheng ahur la pusondo kasi skuti pen ke bang lapen bike pen ke bang bakar pen ke bang tum sistemi siksak pik ingnar parpitik te gari tum palong de la pusonsi da pomasa tepik nilitum labangso ang nam ke pan ke nilitum pan lo pulang tangte ingnar bang video jila pukali bon sami aduke ke kalong la pela towar an nang kupnan lahai chor pan lo pulo tangte nilitum siwai e youth pen kamat habang ke asap o achar pen thaklong lo pulo tangte ilitum badu lebang sami sonsi achar pen thaklong lo te ilitum chisarai me la pen achar pen thaklong lo te ilitum bang sangkok sami ingnar pardete la sonsi ilitum parlong la kamat pen si nitum youth ning ke hang pen sike klem piningan pen ke ningkan plia pongan klem tong tang lo non ke bang jelang sami la pusonsi la barla porlo pudatang te la pusonsi ingram o ti posi ni tum ningkan si pen ni thoma pan ni tum jong pon la ni thom bang mute ni tum klem pon pon ningkan si atu ke kek long pen kangram nei nei long tang te bang ko an bak du na le tum long lo bang so nang cerap dun nili tu mim siwai e yuda phai pudatang te ni tum long 400 ando pon sa mini tum pini ka chetong ke bang trok ke pan si chetong tek to alimen je thai ma nilimen ke jorsong tok bi nili siwai e along president of long la Dong muka karang sepialong ke dolong kam teron oditelom hololong BJP atum meikang nipon aruni phain ko rener kebarni ani kan sampor phai priya por pen korkanthi constituency la pen mahamaya constituency BJP mandal committee atum kang dangami ing nipon pado bangso ame along aluhiaman pen cabinet minister Sarbananda Sonowal port shipping and waterway and ayus MLA Bidasing leng nomati BJP candidate Rite Singh hi BJP mahamaya constituency candidate Lun Singh Tron korkanthi constituency candidate Raju Tiso atum chetong non sivot keregamai pachun pondong muka pen Daniel Sontimung report Malong News Poloni constituency long kong dong kongres soka boy kang raipon aruni phai ko rener kebarni poloni hemrong rang along songwe pen ki thordon thong terone hin pen joining program ame along deig ponsi kong dong poloni constituency arare tum lamang so ame long chirap cheto don si congress pen bang pharo sa bang pu bang petum
songwe pen karjab dun rup sing terna long chepok dun rinti la salong congress general secretary lokhok rositame songwe long chepok dun lo la pen kong chun bang bidasing be hin pen se bang swame long chari pon lo poluni pen probintaro report Malong News সংবাদ মেলত যোগেদি কাৰ্বি আংলং ঘাটি ৰাইজ সকল মই আন্তৰিক সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰণ আজি কলোনীত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক হিচাপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আৰু যি মাছ জয়ন্ত এটা মেল হৈ গৈছে এই মেলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা 2000 সদস্যলৈ আমাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ লগত চামিল কৰিছে জইন কৰিছে আৰু বিজেপি সদস্যলৈ প্ৰায় 15মান জইন কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছটো এটা ছেট মুঠাৰ পৰা কলোনী সমষ্টিত গোটেই ছেটটো কংগ্ৰেছে আমাক জইন কৰিছে এতিয়া চব জইন কৰি হোৱাৰ পিছত আজি এটা সমাৱেশ পাতিছোঁ এটা মাছ বিহু হিচাপে আমি পাতিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাইছে আৰু আকৌ TMCৰ পৰা আৰু 2000 আহিব বুলি TMC জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীয়ে কৈছে আৰু যদি পুনৰ আকৌ যদি আহে তেনেকুৱা মাছ জইনিং প্ৰগ্ৰামটো আকৌ হ'ব জনাম মাতি এতিয়া আকৌ মই সংবাদ মাধ্যমৰ তাত 12 নং কলোনী সমষ্টিত হিচাপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি কোৱাটো হ'ল যে মোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু বিজেপিয়েও মোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু বিজেপিয়েও কমচে কম নাই হ'লেও মোৰ লগত 50% ভোট কমি মই নাই হ'লেও মই বিপুল বহুত লৈ মই আশাবাদী আৰু মই ডাটা যিটো কালেক্ট কৰিছোঁ পাহাৰীয়া এৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰবিল উত্তৰ বৰবিল আৰু 28টা PS গোটেই PSত আমি 70% 60% আমি ভোট পাম বুলি আমি আৰু 100% মই জিকিছোঁ আৰু 100% জিকিম আৰু বিপুল ভোটৰ পৰা আমি জিকিম Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang Farman Abirta.